वसुधैव कुटुंब रूपी परिवार वर्ग को मन नमस्कार। पूर्वर आम द्वार विषय जानी द्वार केउठी हवा दरकार आ केउ जगार हवा दरकार। जो नवभागम गृहम कृत्वा पंच भागम तु दक्षिणे, जो कौ जगार रहिबा दरकार। 9 भाग करिकी डाहाण को 5 भाग, बाँ को 3 भाग, मझिरे जो द्वार हम कौ जगार हम आम विचार करूँ, उदाहरण सहित देखी। आज जानिबा से जो 9 भाग कलु, प्रत्येक दिगरे 9 भाग, तेले 4टी दिग अच्छी, 36टा द्वार बा स्थान रहिबो। से 36टा स्थान रे कौन फल, अर्थात आम जो 3 भाग छाड़ी 4 नंबर भाग जो द्वार कलु, जदि 5 नंबर आमर द्वार हो जाइए, जदि 7 नंबर द्वार हो जाइए कि 9 नंबर जदि द्वार हो पूरा डाहाण साइड को रही, ताले फल कौन हम, से द्वार को कौन कह जाए और से द्वार फल कौन। तेणु प्रत्येक आज आम देखा से प्रत्येक दिगरे जो 9 भागरे 9टी द्वार रे कौन फल ता विषय जानिबा। बहु जगह 9 × 9 = 81 वास्तु कह जाए। यह 81टी घर, यह वास्तु अनुसार ठीक अच्छी, किंतु 4 दिगरे 9 × 4 = 36टी द्वार नुह 32टी। कारण प्रत्येक कोण रे गोटे को आमे माने 2टी मानुछु। यही चित्रु निश्चित भाव में जानीपर 1 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर एवं 25 नंबर को देखंतु। यह 2टी दिग को रहुची। 1 नंबर स्थानटी ईशान रे पूर्व एवं उत्तर 2टी को द्वार रहुची। एणु सेहीपरि 9 नंबरटी पूर्व एवं दक्षिण को रहुची, 17 नंबरटी दक्षिण एवं पश्चिम को रहुची एवं 25 नंबरटी पश्चिम एवं उत्तर को रहुची। एणु यह सामान्य भाव रे टोटाल 32टी स्थान। प्रत्येक स्थान रे द्वार रहिले कौन फल ताहा जानिबा। यही 32टी द्वार 32टी नाम। यार प्रमाण आपण माने बृहत् संहिता, वास्तु रत्नावली, ज्योतिष निबंध, बृहत् वास्तुमाला इत्यादि रे आपण पाई परिबे। वीडियो बड़ हेबो, एणु बुझिबा पई नाम सह फल को केवल प्रमाण सह कहि दउची। एणु 8टी लेखाएं देखिबा। सर्वप्रथमे पूर्वरे ईशानरु 8टी द्वार, यथा प्रथम रे शिखिद्वार, द्वितीय रे पर्जन्य द्वार, तृतीय रे जयंत द्वार, चतुर्थ रे इंद्रद्वार, पंचम रे सूर्यद्वार, षष्ठ रे सत्यद्वार, सप्तम रे भृषद्वार एवं अष्टम रे अंतरिक्ष द्वार। ये होची 8टी द्वार। एथिरे द्वार कले कौन फल, यथा अनिल भयम स्त्री जननम प्रभुत धनता नरेन्द्र वाल लभ्यम क्रोध परता नृतत्वम क्रौर्यम चौर्यम च पूर्वेण। अर्थात शिखिद्वार रे वायुभय, पर्जन्य द्वार रे कन्या लाभ, जयंत द्वार रे धनलाभ, इंद्रद्वार रे राजप्रियता, सूर्यद्वार रे क्रोधाधिक्य, सत्यद्वार रे वांछना बा छलना, भृषद्वार रे क्रूरता एवं अंतिम रे अंतरिक्ष द्वार रे चोर भय होइथाय। एणु एठारे पर्जन्य, जयंत एवं इंद्र 3टी द्वार रे मुख्य द्वार आपण करि परिबे। एहा परे दक्षिण रे 8टी द्वार, यथा अनिल द्वार, पौष्ण द्वार, वितघ द्वार, बृहत्क्षत द्वार, याम्य द्वार, गंधर्व द्वार, भृंगराज द्वार एवं मृग द्वार। एथिरे द्वार कले कौन फल, अल्पसुतत्वम प्रैष्यम नीचत्वम भक्ष्यपान सुतवृद्धि, रौद्रम कृतघ्नम धनम सुतवीर्यघ्नम च याम्येन। अर्थात अनिल द्वार रे पुत्र न्यूनता, पौष्ण द्वार रे दास वृद्धि अर्थात चाकरत्व वृद्धि पाई थाए, विघत द्वार रे नीचता अर्थात अनुन्नति, बृहत्क्षत द्वार रे भक्ष्यपानम एवं पुत्र वृद्धि अर्थात खाद्यपान एवं पुत्रर उन्नति होइथाए। याम्य द्वार रे अशुभ, गंधर्व द्वार रे
କୃତଘ୍ନତା, ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଦ୍ୱାରରେ ଧନହାନି ଏବଂ ମୃଗ ଦ୍ୱାରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ବଳନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ବୃହତ୍କ୍ଷତ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମରେ 8ଟି ଦ୍ୱାର ଯଥା ପିତୃଦ୍ୱାର, ଦୌବାରିକ ଦ୍ୱାର, ସୁଗ୍ରୀବ ଦ୍ୱାର, କୁସୁମଦନ୍ତ ଦ୍ୱାର, ବରୁଣ ଦ୍ୱାର, ଅସୁର ଦ୍ୱାର, ସୁଓଷ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପାପୟକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱାର। ଏଥିରେ ଦ୍ୱାର କଲେ କ'ଣ ଫଳ? ସୁତପୀଡ଼ା ରିପୁବୃଦ୍ଧିର୍ ନ ସୁତ ଧନାପ୍ତି ସୁତାର୍ଥ ଫଲସମ୍ପତ୍ ଧନସମ୍ପନ୍ନ ନୃପତି ଭୟମ୍ ଧନକ୍ଷୟୋ ରୋଗ ଇତ୍ୟପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃଦ୍ୱାରରେ ସୁତପୀଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଦୌବାରିକ ଦ୍ୱାରରେ ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି, ସୁଗ୍ରୀବ ଦ୍ୱାରରେ ଧନ ଏବଂ ପୁତ୍ରହାନି, କୁସୁମଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି, ବରୁଣ ଦ୍ୱାରରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି, ଅସୁର ଦ୍ୱାରରେ ରାଜଭୟ, ସୁଓଷ ଦ୍ୱାରରେ ଧନନାଶ ଏବଂ ପାପୟକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱାରରେ ରୋଗ ବା ଭୟ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଠାରେ କୁସୁମ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ବରୁଣ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତରରେ 8ଟି ଦ୍ୱାର ଯଥା ରୋଗ ଦ୍ୱାର, ସର୍ପ ବା ନାଗ ଦ୍ୱାର, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଭଲ୍ଲାଟ ଦ୍ୱାର, ସୌମ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଭୁଜଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର, ଆଦିତ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦିତି ଦ୍ୱାର। ଏଥିରେ ଦ୍ୱାର କଲେ କ'ଣ ଫଳ? ବଦବନ୍ଧୁ ରିପୁବୃଦ୍ଧି ସୁତ ଧନଲାଭ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସମ୍ପତ୍ ପୁତ୍ର ଧନାପ୍ତିର୍ ବୈରମ୍ ସୁତେନ ଦୋଷାଃ ସ୍ତ୍ରିୟା ନୈହି ସ୍ୱମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଦ୍ୱାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ବା ବନ୍ଧନ, ସର୍ପ ବା ନାଗ ଦ୍ୱାରରେ ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଧନଲାଭ, ଭଲ୍ଲାଟ ଦ୍ୱାରରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଧନଲାଭ, ଭୁଜଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ପୁତ୍ରର ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି, ଆଦିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ଦିତି ଦ୍ୱାରରେ ନିର୍ଧନତା ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଭଲ୍ଲାଟ ଦ୍ୱାର, ସୌମ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏହି 3ଟି ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ 32ଟି ଦ୍ୱାର କ'ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱାରର ଫଳ ମଧ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପି ଦ୍ୱାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରଟା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୁଲ ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦ୍ୱାରର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ୟା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱାର ରହିଲା ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ନିଦାନ କରିବେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱାର ଅଛି କି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରୀ ଅଛି, କାହାର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରୀ ଅଛି, କାହାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରୀ ଅଛି, କାହାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରୀ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱାର ଯଦି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ତା'ର ଫଳ ରହୁଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମୋ ନମଃ।